Hero bakunzi ba Bonheur Abayo official, twagarutse mu njyana, twagarutse muri sport update. Uyu munsi tugiye kureba se niki kivuga mu isi y'umupira wa maguru. Ndatinze rero, reka tangirire mu makuru avuga mu ikipe ya Liverpool de Cops y'umutoza Arne Slot. Kuri ubu ngubu ikipe ya Liverpool byari bizwi neza ko iri kwiruka ku musore bitwa Martin Zubamendi, no musore ukina ikipe ya Real Sociedad yo mu gihugu cya Espagne. Ariko amakuru update cyangwa se amakuru agezweho kuri ubu ngubu kuri transfer y'umusore Martin Zubamendi kuva mu kipe ya Real Sociedad ajya mu kipe ya Liverpool de Cops nuko we ubwe yamaze gutangaza ko nta gahunda afite yo kuba yakerekeza Merseyside mu mujyi wa Liverpool mu kipe ya Liverpool. No musore w'umunya Espagne ne w'imyaka 25. Uyu musore yashatswe cyane n'ikipe ya Liverpool iramushaka, ndetse abanyamakuru bagiye bakomakomeye batangaza ko byamaze kurangira umusore azerekeza mu kipe ya Liverpool. Gusa kuri ubu ngubu ikipe ya Real Sociedad ndetse n'uyu musore Martin Zubamendi umunya Espagne w'imyaka 25 bicaye baraganira maze banzura ko uno musore agomba kuguma mu ikipe ya Real Sociedad, atagomba kwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Liverpool, nubwo yari yabahaye amafaranga agera kuri $50 zose z'amapaundi. Ikipe ya Real Sociedad yari yavuze ko yifuza ko uyu musore ukina hagati mu kibuga, ariko kugeza ubu ngubu nyine amakuru ariho, amakuru avugwa, amakuru yizewe nuko uno musore ubwo yamaze kwitangariza ko atazerekeza mu ikipe ya Liverpool, ahubwo azaguma mu ikipe ya Real Sociedad yitesheje amafaranga angana na $51 zose z'amapaundi. Ikipe ya Liverpool yatangaga ku uyu musore kugira ngo ibe yamwibikaho, bamwita Martin Zubamendi. Ikipe ya Liverpool yashatse n'umusore nyuma yuko umutoza wa Liverpool Arne Slot ndetse n'umuyobozi wa sport ibizwi nka sporting director uyu nguyu bamwita Richard Hughes bari bamaze kubona ko hagati mu kibuga cyane cyane ku mwanya nka nimero 6 hari ikibazo, akaba ndetse ariyo mpamvu nyine barifuje uno musore Martin Zubamendi wari witwaye neza cyane ku mukino wa nyuma final y'igikombe cy'Uburayi aho igihe umukinnyi wa Manchester City bamwita Rodrigo Hernandez Cascante yaramaze kuba avunika. Uno musore rero aza kumusimbura yitwara neza cyane, akaba impamvu rero ikipe ya Liverpool umutoza wa Arne Slot babonye ko uno musore ashobora kuza hariya i Liverpool agafasha ikipe ya Liverpool kwitwara neza cyane, akabakinira nimero 6 kugira ngo ikipe ya Liverpool ikomeze kwitwara neza cyane hara kuri Anfield Road ndetse no hanze yaho, kugira ngo ibashe kuzitwara neza muri championnat igiye gutangira ejo ubundi. Ikipe ya Liverpool nyuma yuko iteyo gapapu no musore Martin Zubamendi nayo yasitangaza ko nta gihunga nta gitutu ifite kuko nyine yagura abandi bakinnyi izakoresha hagati mu kibuga. Ikipe ya Liverpool yasivuga ko nyine yasivuga ko ifite abasore bagiye batandukanye ishobora kuzifashisha, harimo nk'uwitwa Aaron Gravenberch, uwo bita Wataru Endo ndetse na Curtis Jones. Abangaba ngo bashobora kuzakinishwa hamwe n'umusore bita Alex McAllister bakakinishwa hagati kugira ngo bafashe ikipe ya Liverpool de Cops kwitwara neza cyane, cyangwa se nk'uko mwabibonye mu gikombe cyaho umusore bita Trent Alexander-Arnold yakoreshejwe hagati mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Ubwo rero birashoboka ko mu gice cyose havuka ibibazo hagati mu ikipe ya Liverpool washobora kwifashisha n'umusore Trent Alexander-Arnold nubwo asanzwe akina yugarira kuri nimero 2, ariko ashobora gukoreshwa nawe hagati mu kibuga nk'uko byagaragaye mu ikipe y'igihugu y'Abongereza, akoreshwamo ndetse akanitwara neza mu buryo ubugaragarira buri wese, cyangwa se bakifashisha umusore witwa Dominic Szoboszlai akaza gufasha umusore witwa Alex McAllister hagati mu kibuga, maze ikipe ya Liverpool de Cops ikabasha kwitwara neza nubwo nyine nta transfer y'umumediateri bigeze bakora, nta transfer y'umumediateri ibahiriye. Nyuma transfer window igiye kurangira umusore Martin Zubamendi akaba abakatiye. Nayo makuru avuga mu kipe ya Liverpool de Cops yamaze gukatirwa nyine umusore witwa Martin Zubamendi bari bizeye kagomba kuzari Anfield Road mu ikipe ya Liverpool. Ikipe ya Liverpool igatangira ino sezo igiye gutangira 2024-2025 ifite n'umusore Martin Zubamendi imwifashisha nk'umukinnyi nyine wayifasha hagati mu kibuga kugira ngo ikipe ya Liverpool de Cops yitware neza mu mwaka w'imikino. Ngikomereje kuri gapapu, ikipe ya FC Barcelona nayo yamaze guterwa gapapu n'umusore witwa Nico Williams. Ati byo bimeze bite, bihagaze bite? Umusore witwa Nico Williams we yatangaje ko yifuza ndetse yiteguye kwerekeza hariya mu gihugu cya Espagne ikatahonya mu ikipe ya FC Barcelona.
Ikipe ya FC Barcelona nkuko mubizi ni ikipe yatangiye transfer window yifuza uno musore Nico Williams witwaye neza cyane mu gikombe cy'Uburayi hamwe n'ikipe ya Espagne. Amakuru agezweho kuri ubu ngubu avuga ko nyine uno musore Nico Williams kuri ubu ngubu amaze kongera amasezerano mu ikipe ya Atletico Bilbao ndetse akanahabwa nimero 10 mu ikipe ya Atletico Bilbao. Amakuru avugwa agezweho nk'uko ikinyamakuru Daily Sport cyamaze kuba kibitangaza, ikipe ya FC Barcelona ngo yatangaje ko yemerewe ku mugaragaro n'uyu musore w'umunya Espagne witwa Nico Williams ko yifuza kuba ya joininga Barcelona ndetse akaza hariya ikatahonya akajya hariya i Camp Nou mu ikipe ya FC Barcelona. Batangaje ko yababwiye ko ashaka kuza muri iyi mpeshyi kandi ko nabo bifuza kuba bakakira n'umusore witwa Nico Williams. Ikipe ya FC Barcelona mu kizere cyinshi cyane yatangaje ibinyamakuru bigiye bitandukanye nka Daily Sport ko uno musore mu cyumweru gitaha agomba gusinya ikipe ya FC Barcelona, bidakuyeho ko yasinye cyangwa se yongeye amasezerano mu ikipe ya Atletico Bilbao ndetse akanahabwa nimero 10 nkuko nabigarutseho. Ikipe ya FC Barcelona ngo yiteguye ijana kurindi kuba yakakira uno musore hariya ikatahonya kandi ngo mu cyumweru gitaha bazaba bamaze gusinyisha uno musore Nico Williams nubwo yasinye amasezerano mu ikipe ya Atletico Bilbao, ariko ngo ikipe ya Barcelona ikizere yuko icyumweru gitaha izaba yamaze kwibikaho uno mukinyi ngo ibikenerwa byose izabitanga ndetse umukire w'ikipe FC Barcelona Laporte yamaze gutangaza we ko ngo nibinagorana ikipe ya Atletico do Bilbao ikitwaza ko yamaze kongera amasezerano, ikipe ya FC Barcelona izakora ahariho hose, ikipe ya FC Barcelona izakora iyo bwabaga maze ikagura amasezerano uno musore yongeye mu ikipe ya Atletico Bilbao, ariko umwaka w'ibikino 2024-2025 ugatangira uno musore akina ikipe ya FC Barcelona. Ibi byose rero bibaye nyuma y'uko ikipe ya FC Barcelona yibitse umusore witwa Dani Olmo amaze gusinya amasezerano agera ku myaka 6 yose mu ikipe ya Barcelona avuye mu ikipe ya Leipzig. Ni umusore nawe byagoranye, ariko nyine uno musore ikipe ya FC Barcelona yamaze kumwibikaho. Nyuma y'uko yibikaho uno musore birashoboka cyane ko uyu umusore wundi nawe w'umunya Espagne nawe w'umuhanga Nico Williams agomba kuba umukinnyi w'ikipe ya FC Barcelona. Kugira ngo bishoboke rero, kubera ko ikipe ya FC Barcelona yamaze kugwa mu kangaratete k'ubukene niko navuga, yamaze kugwa mu bibazo bya financial fair play, ishobora kugura n'umusore Nico Williams, ariko kuba yamusinyisha bikaba ikibazo, kuba yamwandikisha nk'umukinnyi w'ikipe ya FC Barcelona bikaba ikibazo. Ikipe ya FC Barcelona kugira ngo bishoboke ibe yakibikaho n'umusore ndetse inamwandikishe izayikora bamwe mu basore bayo, urugero nka Julian Araujo. Uyu nguyu bivuga cyane ko ashobora kwerekeza mu kipe ya Bournemouth yo mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse bakarikora n'abandi bagiye batandukanye barimo na Clément Lenglet nawe ushobora kwerekeza mu ekipa agiye atandukanye akomeje kumwifuza ha mu buryo bw'intizanyo, cyangwa se bakaba bamugurisha burundu akava mu kipe ya FC Barcelona. Umusore wabaye nka wivuguruza cyane ku magambo yari yavuze nyuma y'igikombe cya Euro, nyuma yo kuba atwara Euro atwara n'ikipe ya Espagne igikombe cya Euro 2024. Uyu munya Espagne yabwiye ibinyamakuru bigiye bitandukanye ko yishimye cyane, yishimiye muri championnat ya La Liga, ariko akishimira kuba mu ikipe ya Atletico Bilbao byanatumye nyine itayongera amasezerano, ariko kugeza ubu ngubu yivuguruje ku magambo yavuze. Yari yavuze ko yifuza ndetse yiteguye kuguma i Bilbao agakina ikipe ya Atletico Bilbao, ariko kuri ubu ngubu yamaze gutangaza ko yiteguye kandi yifuza kujya mu kipe ya Barcelona. Ese birashoboka ko ikipe ya FC Barcelona yakibikaho uno musore nkuko yibitseho Dani Olmo nawe byavugaga cyane, ariko bikarangira ikipe ya Barcelona imusinyishije. Ese Nico Williams nawe arerekeza mu kipe ya FC Barcelona? Reka tubihanga amaso turebe nimba uno musore w'umunya Espagne nawe w'umuhanga cyane ukina ku ruhande rw'ibumoso yataka, turebe nimba azajya mu kipe ya FC Barcelona ikomeje kumushakira hasi hejuru, ikomeje kumushakira kukutamugura. Kuva mu gihugu cya Espagne no kuva ku basore b'abanya Espagne, reka tunyongere mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Manchester United. Honi makuru ki arimo ahavugwa na amakuru y'ibyishimo, na amakuru y'ibyishimo ku bakunzi b'ikipe ya Manchester United, ku bakunda bose ikipe ya Manchester United. Kuri ubu ngubu barishimye ndetse bishimiye umutoza Erik ten Hag wamaze gukomanga uruhigo ikipe ya Bayern Munich. Bakaba bamaze kwibika abasore babiri b'ikipe ya Bayern Munich, Mathis de Ligt ndetse n'umusore witwa Nuzar Mazraoui. Ni Mathis de Ligt umusore w'umuholande ndetse na Mazraoui umusore w'umunyamaroc. Kuri ubu ngubu ikipe ya Manchester United yibitse abasore babiri
kuva mu ikipe ya Bayern Munich yo mu gihugu cy'Ubudage. Ikipe ya Manchester United imaze igihe ivuga muri transfer yo kwibika umusore witwa Mathis de Ligt. Nyuma yaho haje kwiyongera n'umusore w'umunyamaroc witwa Noussair Mazraoui. Kuri ubu ngubu deal yabaye done. Ubu tuvugana aba basore babiri bamaze gukora ikizamini cy'ubuzima ikizwe nka medical test mu ikipe ya Manchester United. Ku munsi w'ejo kwa mbere basesekaye Carrington ku kibuga cy'imitozo cy'ikipe ya Manchester United, ndetse birashoboka cyane ko abasore bazifashishwa mu mukino wa mbere wa shampiyona ikipe ya Manchester United izakina n'ikipe ya Fulham United mu ijoro ryo ku munsi wo kwa gatanu. Iyi deal yarangiye ikipe ya Manchester United itanze amafaranga angana na miliyoni 50 zose z'amayero, no kuba amafaranga miliyoni 42,900 z'amapaundi, ndetse n'amafaranga miliyoni 45 zose nazo z'amayero, wongeyeho na miliyoni 5 zizwi nka add-on kugira ngo bibikeho uno musore witwa Mathis de Ligt ndetse na Noussair Mazraoui. Ikipe ya Manchester United yahitangaza ko ku munsi wo kwa kane igomba kurara irangije kwandikisha aba basore babiri nk'uko ikinyamakuru Sky Sport cyabivuze, ikarara ibagiza abakinnyi b'ikipe ya Manchester United itanze official statement ko aba basore babiri Noussair Mazraoui ndetse na de Ligt bamaze kuba abakinnyi b'ikipe ya Manchester United kugira ngo nyine izabifashishe mu mukino uzabahuza n'ikipe ya Fulham United nayo mu gihugu cy'Ubwongereza ku munsi wo kwa gatanu. Nk'uko nabigarutseho abasore bagomba kuba bamaze kuba abasore cyangwa se abakinnyi b'ikipe ya Manchester United bakazifashishwa mu uyu mukino ku kinyamakuru Sky Sport cyabitangaje ngo nyine bagomba kwandikishwa bakazifashishwa mu uyu mukino wa mbere uzafungura shampiyona Premier League, shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Mathis de Ligt uyu ni umusore kuri ubu ngubu ugejeje imyaka 24 yose y'amavuko, ni umusore wakinaga ikipe ya Bayern Munich. Uyu nguyu yagiye mu ikipe ya Bayern Munich avuye mu ikipe ya Juventus Turin. Uyu aje mu ikipe ya Manchester United nyuma yo gukina imikino igera kuri 73 yose agatsinda ibitego bigera kuri 5 ikipe ya Bayern Munich. Uyu de Ligt yabanye n'umutoza Erik ten Hag mu ikipe ya Ajax Amsterdam mu mwaka wa 2019. Murabizi muri cya gihe ikipe ya Ajax Amsterdam yitwaraga neza cyane mu mashampiyona agiye atandukanye, ha muri shampiyona y'imbere mu gihugu cy'Ubuholande ndetse n'utundi dukombe dutandukanye dukinirwa ku mugabane w'i Burayi, urugero nk'igikombe cya Champions League. Murabizi neza cyane ko ikipe yitwaraga neza cyane muri iyi myaka. Ni mwaka wa 2019 nyine uyu musore Mathis de Ligt nawe yari mu ikipe, icyo gihe atozwaga n'umutoza witwa Erik ten Hag. Kuri ubu utoza ikipe ya Manchester United ni umusore ndetse wari na kapiteni w'iyi kipe ya Ajax Amsterdam. Mathis de Ligt byakomeje kunurwanurwa ndetse na Noussair Mazraoui amanimero bashobora kuzambara mu ikipe ya Manchester United. Birashoboka cyane ko nimero 3 ishobora kuzahabwa umusore witwa Noussair Mazraoui. Nimero zigiye zitandukanye zidafite abakinnyi nka nimero 16, nimero 17 ndetse n'izindi zigiye zitandukanye nazo zavuzwe mu majwi ko zishobora kuzahabwa abasore bagiye batandukanye bakomeje gusinya ikipe ya Manchester United hagati y'umusore Noussair Mazraoui ndetse na Mathis de Ligt. Izo ni zimwe muri nimero zatangajwe zishobora kuzahabwa abano basore igihe cyo cyose bakorerwa umwambaro nabo bagashyirwa muri 11 bagomba kwifashishwa n'ikipe ya Manchester United. Andi makuru meza mu ikipe ya Manchester United gusa akaba makuru mabi ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal ndetse n'andi makipe akomeje guhangana n'ikipe ya Manchester United ari mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League. Nuko ngo imashini yitwa Bet Victor, iyi mashini ngo yazengurukira maze ku mwanya wa mbere ku rutonde rurerure rw'amakipe ngashobora kuzitwara neza mu mikino 10 ibanza muri shampiyona y'Ubwongereza. Ku mwanya wa mbere haza ikipe ya Manchester United. Iri ni isesengura bakora bagendeye ku kuntu amakipe yitwaye muri sezo ishize, bagendeye ku kuntu amakipe yaguze, bagendeye ku kuntu amakipe yitwaye muri pre-season, bagendeye ku kuntu amakipe yiyubatse ndetse na taktike z'umutoza. Kuri nimero ya mbere iyi mashini yashyizeho ikipe ya Manchester United. Ni ikipe ya Manchester United y'umutoza Erik ten Hag itaraguza abakinnyi benshi cyane, kugeza ubu ngubu imaze kubura abakinnyi 4 bonyine. Ni Yoro, ni Zirkizi ndetse n'abasore babiri bavuye mu ikipe ya Bayern Munich, Mathis de Ligt ndetse na Noussair Mazraoui. Ku mwanya wa mbere ikipe ya Manchester United. Ku mwanya wa kabiri hari ikipe ya Chelsea the Blues. Ni ikipe yahawe amanota 2.13 byose, ngo niyo ikipe izitwara neza mu mikino igera ku 10 ibanza mu mikino 32 ikinwa muri shampiyona y'Ubwongereza kugira ngo shampiyona irangire.
Iyi mashini ngo yashingiye ku kuba ikipe ya Chelsea the Blues yaritwaye neza cyane muri season ishize mu mikino 20 yose yo gufungura cyangwa se imikino 20 ibanza yanganyije imikino 8 itsindwa imikino 4 gusa mu mikino 20 ibanza muri season yashize. Kuri ubu ngubu rero yasizwe ku mwanya wa kabiri mu makipe ashobora kuzitwara neza cyane mu mikino 10 ibanza muri season 2024 2025 igiye gutangira hara mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni ikipe rero yaje imbere y'amakipe kumva cyangwa se tuzi ko cyangwa se iyo turebye uko amakipe yiyubatse tubona ko akomakomeye, urugero nk'ikipe ya Arsenal the Gunners ndetse n'ikipe ya Manchester City. Ikipe ya Manchester City yayiguye mu mugongo na izari ya gatatu ihabwa amanota 1.85. Ni ekipe yakoze agahigo ko gutwara igikombe idakina imikino 32 yose, ikaba yaragakoze mu mwaka w'1999 muri shampiyona y'uwo mwaka. Ikipe ya Manchester City yitwaye neza biba ngombwa ko itarangiza imikino 32 yose ihabwa igikombe mbere yaho, ndetse nyuma yaho imikino yari isigaye ntiyayikina. Ikipe ya Manchester United mu mikino 17 yakiniye muri season ishize, ikipe ya Man City yatsinze ibitego 10, inganya imikino 10, itsinda imikino 5, itsindwa imikino 2. Ibi ngibi byahujwe ni computer yakoze prediction muri Premier League ibona ko ikipe ya Manchester City igomba kuza ku mwanya wa gatatu mu rutonde rurerure rw'amakipe ashobora kuzitwara neza, ashobora kuzatsinda imikino ibanza muri shampiyona ndetse akitwara neza mu mikino 10 ibanza muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza Premier League. Ikipe ya Manchester City nayo ifitanye umukino ubanza n'ikipe ya Ipswich, ikipe yazamutse mu cyiciro cya kabiri ikaba mu cyiciro cya mbere kuri ubu ngubu mu gihugu cy'Ubwongereza. Birashoboka cyane ko rero ikipe ya Manchester City itasubira mu mateka yabayeho mu mwaka wa 2000 ubwo ikipe ya Tottenham Hotspur yatsindaga ikipe ya Manchester City ku mukino ufungura shampiyona. Ni ukuvuga ngo kuva mu mwaka wa 2000 ikipe ya Manchester City ntabwo iratsindwa ku mukino wa mbere ufungura shampiyona. Ese kuri ubu ngubu ni ikipe ya Ipswich ivuye mu cyiciro cya kabiri iraza kuza gukora amateka, wenda ikipe ya Manchester City kaza kubitwa ku mukino ufungura shampiyona dore ko itanitwaye neza muri pre-season. Reka tuze kubihanga amaso turebe uko biri buze kuba birangira. Ikipe ya Liverpool niyo ikurikiraho y'umutoza Arne Slot. Iyi ngiyi nayo ngo ni ikipe izitwara neza mu mikino 10 ibanza ya shampiyona igomba gukina, yaje nyuma ikipe ya Manchester City kuri rutonde rw'amakipe ashobora kuzitwara neza mu mikino 10 ibanza, ariko by'umwihariko ku mukino wa mbere bazakina muri shampiyona 2024-2025 izatangiye ku itariki 16 babimburiwe n'ikipe ya Manchester izahura n'ikipe ya Fulham United. Nyuma ikipe ya Liverpool, ikipe yajeho nta yindi ni ikipe ya Arsenal the Gunners. Iyi ngiyi yahawe amanota angana na 1.81. Arsenal the Gunners rero ni ekipe yaje ku mwanya wa gatandatu mu makipe azitwara neza mu mikino igera ku 10 ibanza. Ni ikipe yahawe amanota angana na 1.81 yose, kuko nyine ishobora kuzitwara neza kuri Emirates Stadium ku mukino wa mbere bazakina ufungura shampiyona yara mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya nyuma rero yaje ku rutonde rw'amakipe 7 ashobora kuzitwara neza cyane yara mu gihugu cy'Ubwongereza ni ikipe ya Tottenham Hotspur. Iyi ngiyi yahawe amanota angana na 1.56. Iyi ni ekipe ugendeye ku kuntu hitwaye mu mwaka w'imikino ushize 2023-2024. Ni ikipe yatsinze imikino 13 gusa mu mikino 32 yose yakinnye, imikino ikinwa muri shampiyona y'Ubwongereza. Ni ekipe ifitanye umukino wa mbere ufungura shampiyona n'ikipe ya Leicester City. Iyi ngiyi nayo yahawe amanota angana na 1.25. Ku mukino wa mbere mu ikipe ya Tottenham Hotspur n'uvanye umukino ufungura shampiyona ku ruhande rw'ikipe ya Tottenham Hotspur izarona n'ikipe ya Leicester City. Ikipe ya Tottenham Hotspur rero yasizwe ku mwanya wa 7 mu rutonde rw'amakipe 7 ashobora kuzitwara neza, ihabwa amanota angana na 1.56. Twibuke neza kangaha bareba cyane cyane ku mukino ufungura shampiyona. Ku mukino wa mbere ukinnye ikipe ya Tottenham Hotspur rero mu kizere cyinshi ishobora kuzitwara neza hariya kuri stade yayo igihe bazabakina n'ikipe ya Leicester City yashyizwe ku mwanya wa 7 mu rutonde rurerure. Reka turebe koko uko ino mashini yabitomboje uko yakoze prediction. Reka turebe niba ariko bizagenda. Nawe ubwawe ushobora gukora prediction yawe bitewe wenda n'ibyo ushingiraho, ariko nyine prediction yakozwe n'abahanga, abanaliste ndetse bifashije n'ikoranabuhanga. Ni urutonde rurerure nagarutseho rw'ama ekipe abimburiwe n'ikipe ya Manchester United y'umutoza Erik ten Hag.
ngo ibiganiro bigeze kure hagati y'ikipe ya Chelsea da Blues ndetse n'ikipe ya Atletico de Madrid yo mu gihugu cya Espagne. Ntabwo ari muri deal y'umusore witwa Conor Gallagher kuko kuri ubu ngubu we igisigaye ni official statement ku ruhande rw'ikipe ya Atletico Madrid kugira ngo ibashe kuba yamutangaza nk'umukinnyi wabo, nk'umukinnyi wa Atletico Madrid uzifashwa mu mwaka wa 2024-2025. Kuri ubu ngubu ikipe ya Chelsea da Blues irumvikana ikipe ya Atletico de Madrid kukuba yabaha n'undi umusore witwa Joao Felix. Ni nyuma yuko ikipe ya Chelsea da Blues yumvikana n'ikipe ya Atletico de Madrid kuko babaha umusore w'imyaka 20 kuri $34,500 byose by'amapound. Ni umusore witwa Sam Omordion. Uyu musore yagomba kwerekeza mu kipe ya Chelsea da Blues. Byaravugwaga cyane ko byamaze kurangira n'umusore agomba kwerekeza Londres mu ikipe ya Chelsea da Blues. Ikipe y'igihugu ya Espagne uno musore akinira yaragiye mu mikino ya Olympique akorerwa ikizamini ari mu imikino, nyuma yaho azakorerwa igice cya kabiri cy'ibizamini medical tests i Londres muri weekend ishize. Ikipe ya Chelsea da Blues iravuga ati oya uno musore ntago tukimwifuza. Nyuma yuko rero ikipe ya Chelsea da Blues ivuye muri gahunda yo gutwara n'umusore Omordion, ngirifuza ko ikipe ya Atletico de Madrid yabaha umusore witwa Joao Felix. Ikipe ya Chelsea da Blues yatanze Conor Gallagher mu ikipe ya Atletico de Madrid. Murabizi uyu nguyu yemeye gusinya ikipe ya Atletico de Madrid. Kuri ubu ngubu gisigaye ni official statement nkuko nabivuze. Ikipe ya Chelsea da Blues ngirifuza kuba rero yaguranirwa ntihabwa n'umusore Sam Omordion ahubwo igahabwa umusore Joao Felix nawe wifuza gusohoka mu ikipe ya Atletico de Madrid akajya mu ikipe ya Chelsea. N'ubundi yaragiye mu mwaka wa 2023 ku nguzanyo avuye mu ikipe ya Atletico de Madrid. Umugiye cyaricyo cyose uyu munyaportugal atakishimira kwerekeza mu ikipe ya Chelsea da Blues ndetse n'ikipe ya Atletico de Madrid ikabona itamurekura ngo ikipe ya Chelsea da Blues yiteguye kuba yasinyisha undi mukinnyi uvuye mu ikipe ya Atletico de Madrid aho kugira ngo isinyishe uno musore Sam Omordion wari waguzwe n'ikipe ya Chelsea da Blues $34,000 zose $500 by'amayero ngo yerekeze ara mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Chelsea da Blues. Umusore rero wa Felix niwe uri imbere cyane ku rutonde rw'abasore bashobora kwerekeza mu ikipe ya Chelsea da Blues nk'umusimbura cyangwa se nk'ingurane y'umusore Omordion wari wamaze kwemererwa n'ikipe ya Atletico Madrid kujya mu ikipe ya Chelsea da Blues, ariko ikipe ya Chelsea da Blues ikaba yavuze ati no turashaka undi mukinnyi uvuye muri Atletico de Madrid wa Felix. Amahirwe menshi kwerekeza mu ikipe ya Chelsea da Blues n'ubundi yabayemo nk'izanyo ikipe ya Atletico de Madrid. Mu ikipe ya Manchester United amakuru avugwamo nyuma yo kuvuga ku bya Mamadou Diarra na Noussair Mazraoui kuri ubu ngubu nuko umusore Aaron Wan-Bissaka umushatsi bwa muri Birasio again ni umusore wamaze kujya mu ikipe ya West Ham United. Ku munsi w'ejo kuwa mbere yakoze medical test mu ikipe ya West Ham United. Ni umusore ugiye mu ikipe ya West Ham United nyuma yuko yari amaze imyaka myinshi cyane mu ikipe ya Manchester United. Yari yamuguze imukuye mu ikipe ya Crystal Palace kuri $15,000,000 zose z'amayero. Kuri ubu ngubu uno musore akaba amaze kugurwa n'ikipe ya West Ham United kuva mu ikipe ya Manchester United, ndetse nyine akaba yamaze gukora ibizamini by'ubuzima hariya mu ikipe ya West Ham United. Igisigaye ni ukuba yatangazwa yambaye umwambaro w'ikipe ya West Ham United. Umusore Wan-Bissaka, umusore umukongomani w'umwongereza, uyu nguyu yamaze gusezera mu ikipe ya Manchester United, nyine agiye mu ikipe ya West Ham United asimbujwe umugabo nagarutseho cyane Mamadou Diarra ndetse n'umusore witwa Noussair Mazraoui bamaze kuba abakinnyi b'ikipe ya Manchester United nyuma yuko ikipe ya Manchester United yemera gutanga $17,000,000 zose $200,000 by'amayero ku musore witwa Noussair Mazraoui w'umunyamaroc. Kuri ngo bamaze gusesekara Old Trafford mu ikipe ya Manchester United. N'abasore ikipe ya Manchester United isinyishije nyine nyuma yo kumaze gusinyisha umusore witwa Ren Yoro, umusore wavuye mu gihugu cy'Ubufaransa kuri $59,000 zose z'amayero. Ni umusore w'imyaka 18, umusore w'umuhanga cyane nuko kuri ubu ngubu yamaze kujya mu gihe kingana n'amezi 3 cyose adakandagira mu kibuga kubera imvune. Ni imvune yatangiriye mu mukino bakinye n'ikipe ya Rangers gusikaza guhuka mu mukino bakinye n'ikipe ya Arsenal de Gunners. Ni ikibazo cy'imvune gikomeje kwibasira ikipe ya Manchester United, gusa
inkuru nziza ihari ni uko nyine Harry Maguire uyu nguyu wanakinnye mu mukino wahuzaga ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Manchester United mu gikombe cya Community Shield baje gukurwa muri ikipe ya Manchester City kuri penalty. Uyu Harry Maguire ngo ariteguye ameze neza, umusore Victor Lindelof ariteguye ameze neza nubwo nawe ari ku rutonde rw'abakinnyi bashobora gusohoka mu ikipe ya Manchester United. Luke Shaw nawe ntabwo aramera neza ariko ngo champion ishobora kuzatangira uno musore ameze neza cyane. Terence Martial nawe ngari kuza gake gake, umusore Sandro Martinez na Diego Dalot bo bameze neza cyane ndetse bakaba banitwaye neza i Wembley mu mukino wahuza ikipe ya Manchester United kuri finale y'igikombe Community Shield baje gukurwa muri ikipe ya Manchester City kuri penalty. Rasmus Hojlund we aracyafite ukwezi kurenga kugira ngo agaruke, ni nyuma yo kugira imvune ya hamstring hano mu Kaziraronko ubwo nyine bari mu mukino wanziza sezo muri Amerika. Uno musore rero yaje kugira akabazo ka hamstring mu Kaziraronko, harimo utubazo. Uno musore ngo aracyafite ukwezi kose kugira ngo agaruke mu kibuga, ariko nanone ikipe ya Manchester United ifite igisubizo cy'umusore witwa Joshua Zirkzee, ni umusore basinyishije. Uyu nguyu nubwo akeneye ugiye kugira ngo abashe kumenyera igihugu cy'Ubwongereza, ikirere cyaho, imikinire yaho. Uyu musore ngo ashobora kuzafashwa n'ikipe ya Manchester United mu gihe cyose umusore Rasmus Hojlund ataraza mu kibuga kubera ikibazo cy'imvune. N'umusore Joshua Zirkzee we ubwe witangarije ati ngiyewe sindi nimero 9, sindi nimero 10, ahubwo ngiye ndi nimero 9 n'igice. Ati ubwo rero nimba nimero 9 n'igice ati nje kumariramo ibitego ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United. Reka turebe ko n'umusore azitwara mu gihe cyose Rasmus Hojlund nka nimero ya mbere kuri nimero 9 ataragaruka mu kibuga kubera ibibazo by'imvune bigiye bitandukanye. Ikipe ya Manchester United biravuga cyane ko ubu ngubu yageze ku musore w'ikipe ya Brighton witwa Evans Ferguson, ni umusore w'umunya-Ireland. Uyu nguyu agomba kwerekeza mu ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United ngo yiteguye kuba yatanga miliyoni 50 zose z'amayero k'uyu musore w'ikipe ya Brighton Evans Ferguson. Casemiro ari guzwa n'abakipe agiye atandukanye yo muri shampiyona yo ku mugabane wa Asia, ariko ku ruhande rwe yamaze gutangariza ikipe ya Manchester United ndetse n'umutoza Erik ten Hag ko Casemiro azaguma mu ikipe ya Manchester United, ndetse Erik ten Hag nyuma yaho aza gutangaza ko mu mibare ye, mu migambi ye afitemo n'umusore w'umunya-Brazil Casemiro. Uyu musore w'umunya-Brazil murabizi neza ko yaje i Old Trafford avuye mu ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne, akazira miliyoni 50 zose ndetse agasezeranwa umushahara utubutse nk'amasezerano yajyanye n'ikipe ya Manchester United. Kuri ubu ngubu ngo uyu mushahara ndetse n'umusaruro atanga ntabwo urimo byishimirwa n'umukire w'ikipe ya Manchester United Sir Jim Ratcliffe. We yatangaje ko bishoboka cyane ko yamusezerera akava mu ikipe ya Manchester United, ariko ku ruhande rwa Casemiro ngo ntabwo yifuza kuva mu ikipe ya Manchester United, ndetse n'umutoza Erik ten Hag aracyamufite mu mibare, aracyamufite muri gahunda y'abakinnyi azifashisha mu mwaka wa 2024-2025. Transfer window isigaze igihe gito cyane kugira ngo ibe yagera ku musozo. Ese uno musore Casemiro azasohoka mu ikipe ya Manchester United cyangwa azaguma mu ikipe ya Manchester United, dore ko we ndetse n'umutoza babyumva kimwe, ariko n'umukire Sir Jim Ratcliffe we akaba atabyumva kimwe nabo. Reka turebe ko bizarangira niba umusore azaguma mu ikipe ya Manchester United cyangwa se niba bizarangira uyu mukire abishyizemo akaboko umusore agasohoka mu ikipe ya Manchester United. Amakuru agezweho kuri ubu ngubu nuko ikipe ya Newcastle United ariyo iyoboye andi makipe mu rugendo rwo gushaka umusore witwa Marc Guéhi ukina ikipe ya Crystal Palace. Hari amakipe agiye atandukanye yashatse n'umusore, urugero nk'ikipe ya Arsenal yaramushatse, ikipe ya Liverpool yaramushatse, ariko kuri ubu ngubu ikipe ya Newcastle United ngo irifuza gutanga miliyoni 45 k'uyu musore w'umwongereza witwaye neza cyane mu gikombe cy'Uburayi mu ikipe y'Ubwongereza, ahagarara neza mu mwanya wa Harry Jacob Maguire uramaze kugira utubazo tw'imvune, bityo biba ngombwa ko ikipe y'igihugu y'Ubwongereza itamwitwaza ngo ajye kwifasha mu gikombe cy'Uburayi. Hagati y'amafaranga ikipe ya Crystal Palace yifuza k'uyu musore n'amafaranga agera kuri miliyoni 55 zose z'amayero, ndetse n'amafaranga ikipe ya Newcastle United yiteguye gutanga k'uyu musore amafaranga angana na miliyoni 45 z'amayero,
harimo ikinyarwanda cya miliyoni 10 zose hagati y'amafaranga ikipe ya Newcastle United yifuza gutanga ndetse nayo ikipe ya Crystal Palace yifuza guhabwa ku mukinnyi wayo Marc Guéhi. Ni umusore nyuma y'uko ikipe ya Newcastle United igaragaje ko imwifuje. Ni umusore amakipe agiye atandukanye yagarutse muri gahunda yo kuba yamwibikaho, urugero nk'ikipe ya Liverpool The Cops, ikipe ya Chelsea The Blues ndetse n'ikipe ya Manchester United, zose ngo zahise zitangaza ko zifuza kuba zatwara uno musore igihe cyaricyo cyose ikipe ya Crystal Palace yaguma ku giciro cya miliyoni 55 zose z'amayero. Ariko nyuma y'uko ikipe ya Palace ibyumvishe yahise izamura igiciro cy'uyu musore Marc Guéhi ikigeza kuri miliyoni 70 zose z'amayero. Bikaba bishoboka cyane ko ikipe ya Newcastle United ngiri kugenda iva mu gake nubwo ariyo ekipe yari yoboye andi makipe mu rugendo rwo kwiyukaho n'umusore Marc Guéhi w'umwongereza, ngo ikipe izamura agatuza ka miliyoni 70 zose z'amayero ngizaze gukomanga urugendo rw'ikipe ya Palace kugira ngo babeho n'umusore witwa Marc Guéhi. Mu ikipe ya Arsenal de Gunners muri transfer yo kubikaho umusore witwa Mikel Merino kuva mu ikipe ya Real Sociedad ngo byaje magatotsi. Arsenal kugeza ubu ngubu ni ikipe ikikora cyane, ni ikipe ikirwana no kuba nyine yakibikaho n'umusore witwa Mikel Merino kuva mu ikipe ya Real Sociedad, ariko byarushijeho kuba ingorabahizi. Ni ikipe ya Real Sociedad ishaka kwibikaho aba basore bashaka kwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza, nk'umusore witwa Merino ushaka kwerekeza mu ikipe ya Arsenal ndetse n'umusore nagarutseho Martin Zubimendi. Abangaba bose mu cyumweru gishize bari bagarutsweho ko bashobora kwerekeza mu ikipe ya Liverpool The Cops, gusa umusore Mikel Merino we kuri ubu ngubu amakuru ahari nuko we ashobora gusohoka mu ikipe ya Real Sociedad akurikiza mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Arsenal, ariko umusore Martin Zubimendi we nkuko nabigarutseho nyine we yamaze kwakira ikipe ya Liverpool. Ni umusore witwa Mikel Merino ushobora kuva mu ikipe ya Real Sociedad yo mu gihugu cya Espagne akurikiza mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Arsenal de Gunners kuri miliyoni 25 zose z'amayero. Ni nyuma yo kugira umwaka mwiza w'imikino mu ikipe ya Real Sociedad, akaba ari mpamvu ikipe ya Arsenal umutoza Mikel Arteta yifuje gutwara uno musore, yifuje gutwara n'umukinnyi w'ikipe ya Real Sociedad Mikel Merino akajya hariya kuri Emirates Stadium akajya gufasha ikipe ya Arsenal de Gunners mu mwaka w'imikino. Nkomereje mu ikipe ya Liverpool The Cops nuko bivuga ko ubu ngubu umudefanseri wabo ndetse akaba na kapiteni wabo Virgil van Dijk kuri ubu ngubu ngo ari kwibaza amerekezo yo mu ikipe ya Liverpool. Ni umusore usigaranye amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Liverpool The Cops. Kuri ubu ngubu uyu Muholande aribaza, ese ko nsigaje umwaka umwe w'amasezerano mu ikipe ya Liverpool kandi umutoza Arne Slot akaba ntacyambwira kuba nakongera amasezerano, ese bimeze bite? Ese ikipe ya Liverpool mazemo igihe twibuka ko yageze mu ikipe ya Liverpool mwaka wa 2018, kuri ubu ngubu akamazemo imyaka ingahe yose, imyaka 6, ese hazaza hanjye ho hameze hati? Ni umusore byahise bihuzwa nuko ashobora gusohoka mu ikipe ya Liverpool. Ni umugabo kuri ubu ngubu ugejeje imyaka 33 nkuko nabigarutse winjiye mu ikipe ya Liverpool The Cops mu mwaka wa 2018 avuye mu ikipe ya Southampton. Biravugwa cyane ko amasezerano y'umwaka umwe nashira ashobora kuzarekurwa n'ikipe ya Liverpool. Ngo ikipe ya Liverpool yamaze kwerekana ibimenyetso bigiye bitandukanye nyuma y'uko yanze kumwongera amasezerano mu ikipe ya Liverpool. Ngo birashoboka cyane ko ikipe ya Liverpool ishobora kurekura n'umusore nyuma y'uko amasezerano y'umwaka umwe we arangiye mu ikipe ya Liverpool. Virgil van Dijk yabashijwe iki kibazo n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, wasubiza ko nta gahunda afite kuva mu ikipe ya Liverpool kandi ko yiteze ko ikipe ya Liverpool izakora ibikwiye, yabona ikwiye kumugumana ikamwongeza amasezerano, nabwo kandi yabona itakimukeneye. Uyu musore w'umuholandi Virgil van Dijk akaba yasezera ikipe ya Liverpool agashakira mu yandi ma ekipe. Naho mu makuru avuga mu kipe ya Manchester United ho kuri ubu ngubu noneho barashaka umusore witwa Dominic Calvert-Lewin. Uyu ni umusore ushakwa n'ikipe ya Manchester United kuri ubu ngubu nyuma yo gusinyisha umusore witwa Joshua Zirkzee ndetse no ku musore Rasmus Hojlund yaravunitse. Barifuza kwa bakikaho n'umusore witwa Dominic Calvert-Lewin muri iyi mpeshyi. Uyu ni umusore w'ikipe ya Everton ushaka gusinyishwa n'ikipe ya Manchester United, akaba nawe rutahizamu ushobora kuzifashishwa n'ikipe ya Manchester United kuko asigaje umwaka umwe gusa w'amasezerano mu ikipe ya Everton. Umusore ushobora gutangwa miliyoni zigera kuri 40 zose z'amayero kugira ngo ave mu ikipe ya Everton aze mu ikipe ya Manchester United
mu minsi mike isigaye kugira ngo transfer window ifunge, reka turebe ko Erik ten Hag ndetse n'ikipe ya Manchester United bibikaho uno mwataka, akaba agiye kuba umwataka wa gatatu ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United nyuma ko basinyishije umusore witwa Joshua Zirkzee aje asanze umusore witwa Rasmus Hojlund. Uyu nawe agiye kuba umwataka wa gatatu ikipe ya Manchester United iraba isinyishije. Amakuru yavanaga umusore w'ikipe ya Arsenal muri Arsenal bamwita Eddie Nketiah, umusore w'umwongereza, akamwerekeza mu kipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa, ikipe ya Marseille. Kuri ubu ngubu ngo byamaze kugorana. Ikipe mu gihugu cy'Ubufaransa yamaze gutangaza ko nta gahunda igifite yo kuba nyine yatwara uno musore Eddie Nketiah, umusore w'ikipe ya Arsenal. Byari byamaze gusa nibirangira, byari byamaze gutangazwa n'abanyamakuru bakomeye ndetse n'uruhande rw'ikipe ya Arsenal ko uno musore Eddie Nketiah agomba kurikiza hara mu gihugu cy'Ubufaransa mu ikipe ya Marseille, ariko kuri ubu ngubu ngo byamaze kuzama agatotsi. Ni nyuma yuko ikipe ya Arsenal de Gunners yifuje miliyoni 30 zose k'uyu musore kugira ngo Eddie Nketiah abe yava mu ikipe ya Arsenal ajye mu ikipe ya Marseille yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Nyine ikipe ya Marseille yo ikavuga ko itatanga amafaranga yose k'uyu musore Eddie Nketiah kugira ngo ave mu gihugu cy'Ubwongereza ajye mu gihugu cy'Ubufaransa mu ikipe ya Marseille. Ikaba rero yavuye muri gahunda yo gutwara uno musore Eddie Nketiah, ahubwo bitwarira umusore w'ikipe ya Rennes bita El Wahi. Uyu musore ngo ni w'ikipe ya Marseille kuri ubu ngubu iri gukurikirana, niwe kuri ubu ngubu itekereza ko yazaza mu mwanya umusore Eddie Nketiah yaragiye kuzamo. Ubwo rero yamaze kuva muri gahunda yo gushaka umusore Eddie Nketiah w'ikipe ya Arsenal. Nyine kuri ubu ngubu yamaze kwibikaho umusore w'ikipe ya Rennes bamwita El Wahi, niwe wamaze kwibikaho n'ikipe ya Marseille mu mwanya umusore Eddie Nketiah w'ikipe ya Arsenal yagombaga kujyamo mu ikipe ya Marseille. N'umusore El Wahi bishyuye miliyoni 25 zose z'amayero bifuzaga gutanga ku musore Eddie Nketiah, ariko ikipe ya Arsenal ikanga igatsimba, ikavuga ko yifuza miliyoni 30 zose z'amapound. Gusa kuri ubu ngubu ikipe nyine ya Marseille byamaze kurangira, yatanze miliyoni 25 kugira ngo ibe yatwara n'umusore w'Umufaransa Wahi ukinira ikipe ya Rennes mu mwanya wo gutwara umusore w'ikipe ya Arsenal de Gunners Eddie Nketiah. N'umusore Wahi uyu ngo yarageze mu ikipe ya Rennes avuye mu ikipe ya Montpellier kuri miliyoni 35 gusa nyine kuri ubu ngubu ikipe ya Rennes ikaba imurekuye yerekeza mu ikipe ya Marseille kuri miliyoni 25 zose z'amapaundi. Kuri ubu ngubu amakuru avuga mu ikipe ya Tottenham Hotspur ni uko umusore witwa Emerson Royal amaze kugera mu ikipe ya AC Milan. N'umusore akinaga ikipe ya Tottenham Hotspur atanzwe miliyoni 13 zose z'amayero kugira ngo ikipe ya AC Milan imwibikeho. N'umusore wageze mu gihugu cy'Ubutaliyani ku munsi wo ku cyumweru akorerwa ikizamini cy'ubuzima ndetse ahita asinya amasezerano y'imyaka 5 yose mu ikipe ya AC Milan. Ageze mu kipe ya AC Milan nyuma yuko ikipe ya AC Milan yari yatangiriye kuri miliyoni 8,400 byose by'amayero kugira ngo yakibikaho uno musore, ariko bikaza kurangira ikipe ya Tottenham Hotspur babwiye ko yifuza miliyoni 13, bikaba byamaze kurangira rero ikipe ya AC Milan ikaba yamaze gutanga miliyoni 13 zose. Uno musore akaba yamaze gusinya ikipe ya AC Milan yo mu gihugu cy'Ubutaliyani amasezerano y'imyaka 5 yose, amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2030. N'umusore rero w'ikipe ya Tottenham Hotspur nyine Emerson Royal, umusore w'umunya-Brazil kuri ubu ngubu n'umukinnyi w'ikipe ya AC Milan yo muri Serie A shampiyona hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani. Naho ikipe ya Crystal Palace kuri ubu ngubu ngo ishishikajwe no kuba yakibuka umusore witwa Carney Chukwuemeka. N'umusore ukina hagati w'ikipe ya Chelsea da Blues. Muri iyi mpeshyi ngo barifuza kuba bamwibikaho akaza akaba umukinnyi w'ikipe ya Crystal Palace. Ikipe ya Chelsea da Blues ngirifuza kuba yarekura uno musore mu minsi mike isigaye cyane kugira ngo transfer window ifunge. Uyu musore rero ikipe ya Crystal Palace ikaba yakomanzura ikipe ya The Blues kugira ngo ibe yakibikaho uno musore w'imyaka 20 kuri ubu ngubu ukina ikipe ya Chelsea da Blues. N'umusore uri ku rutonde rw'abakinnyi bagomba gusohoka mu ikipe ya Chelsea da Blues. N'umusore kuri ubu ngubu ikipe ya Chelsea da Blues yifuzaho miliyoni 40 zose z'amapound. Uyu musore avuga cyane ko ikipe ya Crystal Palace igomba kumwibika igihe cyose ikipe ya Chelsea the Blues ndetse n'ikipe ya Crystal Palace zakumvikana. Ikipe ya Crystal Palace yashyira ku mezi miliyoni 40 zose z'amapound
ikipe ya Chelsea da Blues ikaba ibyabo, ikaba Chukwuemeka akajya mu ikipe ya Crystal Palace. Naho amakuru yatunguye benshi avuga mu ikipe ya Arsenal nuko ikipe ya Arsenal kuri ubu ngubu iri kwifuza umusore w'ikipe ya Bayern Munich, umusore witwa Kingsley Coman. Ni umusore wifuzwe n'amakipe agiye atandukanye, byaravuzwe mu minsi ishize ko ashobora kwikiza mu ikipe ya FC Barcelona, ariko kuri ubu ngubu ikipe ya Arsenal yamaze gutera agatebe hariya mu ruganiro rw'ikipe ya FC Bayern Munich yo mu gihugu cy'Ubudage, barifuza umusore Kingsley Coman. Kuri ubu ngubu ntabwo ikipe ya FC Bayern Munich yari yatangaza neza igiciro yifuza kuba yatangira uno musore ku ma ekipe agiye atandukanye amushaka mu gihugu cya Espagne. Ikipe ya FC Barcelona yarakomanze umutoza Hans Flick ati ndashaka Kingsley Coman. Mu gihugu cy'Ubufaransa ikipe ya Paris Saint-Germain yarakomanze ati turashaka Kingsley Coman. Mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe ya Arsenal nayo irakomanze ati turashaka Kingsley Coman. Iyi nayo ni transfer yatunguye abantu benshi cyane, ariko ni transfer ikipe ya Arsenal ngo yifuza kuba yarangiza byihuse mu minsi mike isigaye kugira ngo transfer window ifunge, igura n'igurisha rihagarare. Ikipe ya Arsenal yifuza kuba yakibikaho n'umusore Kingsley Coman. Ciao rero, ndashimira bakoze subscribe kuri Bonheur Abayo Official. Na makuru ari update, amakuru agezweho kandi yizewe mu isi y'imikino niyo yinyuriraho gusa, ni nkaho ari byo twibera mu byonyine. Nge nari Bonheur Abayo, iyi ka Bonheur Abayo Official. Ciao udusubire tukumburanye.